mbukeli kuyindokodo lenkulu namhlanje ekseni kuze sikufehlela khona lithi the daily bread lithe nemcotsha kaNkulunkulu nguprofet ihlula amadimoni ke sabethule embekelweni lakhe khona emakhumbi kanti ke umprofeti kaNkulunkulu thathi labonke bamvuke labagulako labalethe inkinga labafuna ama promotions labafuna nje ukuqethulela impilo yabo uya prophet jadasela njalo ngalesithathu nangemgcibelo sikhathi ngo11 ekseni embekelweni lakujika khona emakhumbi kanti ke akhona ke ama prophetic tools nathola kuye kumcotsha kaNkulunkulu phephethe kusile asivusele ababukele emakhaya siba penal leave lesikhathi the daily bread. Siyabonga futhi siyabonga Moloyi siyabonga babukele emakhaya nesibukela khona egameni lika Jesu Kristu ngabe usibukele vena kangwane usibukela vena kumakhelwane usibukela South Africa Mozambique Lesotho kuphela kuphi nje usibukela khona siyabonga siyabukela futhi egameni lika Jesu igama elinamandla sisasekuseni ukhona uNkulunkulu uyabusa kuze kube phakathe asingene Moloyi egameni lika Jesu lesita kusho kancane ukuthi mbukele isicelo ukuthi lokulungile nawe lapha ekhaya egameni lika Jesu ngoma page ethu nje uyangena egameni lika Jesu Kristu uyafollowisha ama-pages akhe umprofeti hlula amadimoni eSwatini umprofeti blessings la hlula amadimoni uyafollowisha egameni lenkosi uyendlula lapho ungena kule video ibuka le video le uyalike uyacommenta uyashare egameni lika Jesu lokho tsineke sikhomba ukuthi usithanda kanganani egameni lika Jesu asingene Moloyi ngelifla uNkulunkulu nasekusene egameni lika Jesu Kristu kunalabo mbukeli lapha ekhaya Moloyi lovungathi into atihambi kahle lovungathi impilo iphela khona la lovungathi sekuphelile ngayo lovungathi vele kude lokutawulunga empilweni yakhe egameni lika Jesu mhlawumbe lo mbukeli Moloyi lapha ekhaya uphathekile uyagula lo munye Moloyi akasebenzi lo munye umshado uyabhidlika lo munye Moloyi tinyembe tsoba kudla kwakhe uhlala khona njalo njengoba into athambi kahle kepha kunemagama lemfuna kwasho namhle kuseni lathi good days are coming egameni lika Jesu emalanga lamahle noma emalanga lamnanzi ayeka atawufika nakuwe egameni lika Jesu nometha ukuthi ke sokhale kanganani nometha ukuthi uhlupheke kanganani nometha ukuthi lusizi lwakho lunganani lo manje kepha emalanga lamnanzi ayeka egameni lika Jesu ngabe bakhona bumnyama empilweni nesikhanya nekusa kuba khona egameni lika Jesu Kristu ngeke busuku buhlale inguna phakathi kepha makufika isikhathi sekukhanya noma isikhathi sekusa usuku kuyanyamalala egameni lika Jesu Moloyi sifundzele my brother encwadzini Nemahubo chapter number 30 verses number 5 egameni lika Jesu incwadi tihlabelelo 30 verse number 5 kufunzeka kanjena njengoba ekuthukuthela kwakhe kuba kwesikhashana kwathi umusa wakhe uhlala ukhona njalo umuntu asaphila. Yes Lord. Njengoba kuthukuthela kwakhe kuba kwesikhashana egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha asingene Moloyi sikhulume lenzaba ithi Moloyi empilweni there are some dark days there are some painful days there are some confusing days Moloyi kepha lenzaba ithi noma sekunjalo kepha uNkulunkulu akusho ukuthi akasekho akusho ukuthi uNkulunkulu sokhohliwe ngathi egameni lika Jesu simakathe akasiyekeli Moloyi ebusuku egameni lenkosi ebusuku ungusimakathe egameni lika Jesu nasamini solo ungusimakathe egameni lika Jesu noma busuku ngaba khona Moloyi but our God will always bring a morning egameni lika Jesu noma ngaba khona busuku egameni lenkosi sina uNkulunkulu lo hlele esihlalweni Moloyi lo gathe ukhipha busuku akukhanya etimpilweni tebantu egameni lika Jesu ngemagama nje lapha kumbukeli lathi ngosiyami your current situation it is not your final destination egameni lika Jesu umnyama namuhla akusho ukuthi utawufele bumnyameni egameni lika Jesu sebusuku lamuhla akusho ukuthi utaba sebusuku forever egameni lika Jesu Kristu akusho amagama Moloyi ngithi noma kusebusuku esikhathi sekusa siyefika siyempilweni yemuntu angikwade ukuthi ngisiphi lesimo lohambe tikwaso manje lesenda ukuthi uvungathi kusebusuku uvungathi kumnyama uvungathi kude lokulungako kunje lokuhamba kahle egameni lika Jesu Kristu angikutshela nje ukuthi busuku besikhashana egameni lika Jesu Kristu makusebusuku akusho ukuthi ngeke kuse namhla kuyabhetha namhla tinto akihambi kahle namuhla uyakhala namuhla uyalila kepha akusho ukuthi utawulila inguna phakathi egameni lika Jesu Kristu angikutshela amagama ngithi mina kuwe Israeli waphila eGibhithe egameni lika Jesu Kristu but ngosiyami that was not their ending kuba ngoba seGibhithe bengasho ukuthi bayawufela eGibhithe egameni lika Jesu Kristu na Joseph
loyi wangena emgodini bamfaka abafowabo phakathi emgodini but lokho bekungasho ukuthi i-destination yaJosepha isemgodini egameni likaJesu Kristu. naDaniela wangena phakathi emgodini wemabhubesi egameni likaJesu. lokho bekungasho ukuthi Daniela uyawuphelela kuphi emgodini yemabhubesi. angisho amagama ngithi angikwazi ukusipha isimo kepha lokho describe impilo yakho ukuthi iyawuphelela khona la ukhona khona ekhaya mhlambe sowuze ufungathi nekufa selikhambi lempilo yakho. ngithangibutshele ngithi lenkinga yakho leyo akusiyo i-final destination yakho. it is not your ending egameni likaJesu. njengoba kusebusuku manje utawufika kusa egameni likaJesu. utawuvuka nawe utawuphila kahle utawujabula nawe nakwemalanga lamnanzi atawufika egameni likaJesu. mhlawumbe ekhaya kini la khona ukhona uphila khona sebaphumelele bonke nebangani bakho sebaphumelele bonke nehlobo takho sethishade tonke sethusele wena egameni likaJesu. angikutshele amagama lathi noma sebashadile egameni likaJesu newakho umshado uyeda egameni likaJesu. sebahlekile bajabula neyakho injabulo iyeda egameni likaJesu. abanye sebasho kusho bathi wena vele usehluleki. angikutshele amagama you are not a failure but God in heaven is preparing something great for you egameni likaJesu Kristu. ungadibulali ungalahli ithemba egameni likaJesu Kristu. nemagama nje ukutshala thi God works behind the scenes in your darkest night egameni likaJesu. kusebusuku kumnyama kepha ungathi uNkulunkulu behind the scenes he is doing something egameni likaJesu. when you don't see him he is working egameni likaJesu. mawungamboni ufungathi akekho angikutshele amagama ngithi ukhona he is doing something behind the scene. when you don't feel him he is moving egameni likaJesu. ngabe awumuva ukuthi ukhona egameni likaJesu kepha kunemsebenzi lawentako egameni likaJesu. when you don't hear him he is speaking egameni likaJesu. kulesimo sakho ngabe ufungathi akeva ngabe ufungathi akaphenduli ngabe ufungathi akakuva kukhala kwakho angikutshele amagama simakathe behind the scenes he is saying something egameni likaJesu Kristu. mbukele khala khona kwangathi uNkulunkulu wasezulwini my God angakubusisa aqinise emadolo aqekako egameni likaJesu Kristu. ngoba uNkulunkulu lo wadala ulizulu nemhlaba wadala usuku wadala nekusa egameni likaJesu Kristu. angikutshele amagama makavuka ethuneni wayehlulekisa emandla ebumnyama empilweni yakho. namuhla nemagama nje lathi usuku ngeke blast forever egameni likaJesu Kristu. good days are coming nakuwe. ngathi ungakhula uphakame kumatini uNkulunkulu asithandaze. nangumukele ekhaya siyamkhulekela egameni likaJesu egameni lamandla. mphesibinzi umqinise babe lawa emadolo ayaceka adilusizi igcwele buso bakhe egameni likaJesu. akasabone emva ngaboni phambili kepha uNkulunkulu udampha emandla umvuselele wenele buhle nekudulisa kweligama lakho kude kube manje naphakathe. amen. Siyabonga kakhulu Phephesa livi lesikhathi livi lemandla sithi nyembezi ngaba khona ebusuku kodwa ngokusasa ekuseni kube nekujabula. mina nje nowamnyeke ngifika kusakuwo ukuthi nje ukhona umphrofethi kaNkulunkulu uyathandazela njalo ngalesithathu nangemgcibelo yebo sikhathi ngo11 ekseni. ngicela ngiphathele umnikelo longa 150 emalangeni bese uyeda umuntu kaNkulunkulu atokuthathela prophet akunikete i-direction utholeke ukukhululeka. akhona ke ema spiritual tools the water of life and the anointing oil utholakala khona lapha esondeleke umprofeti waNkulunkulu la kutshe khona nje emakhumbi. ngikushayela inombolo ubhalise manje kanzi ngesonto siyakhona spiritual life inkonzo iqala nga10:30. Phephese ngiyacela ukhumbuthe babukele ngema page ethu bese siyafanelisa. siyabonga kakhulu my brother. mbuke lapha ekhaya khona ngumprofeti wakho lo ngifila amadimoni egameni likaJesu. akhona ke amapage ethu sicela kakhulu ukuthi siwalandzele siwakhulise kanye ungena epage lakhe umprofeti ihlula amadimoni eSwatini. epage lakhe umprofeti blessings vila ihlula amadimoni. uyafika lapha ethu press the follow button. uyangena kuma post akhe uyalike uyakhomenta uyashare nekwenda njalo thina kuyasikhomba uthando lwakho nekusibambisa kwangathi uNkulunkulu lapha ekhaya angiphatha ngemsa wakhe aphakamise. God bless.